get a pop when the beat goes. I pozdrav ljudi svima nas u našem novom klipu ljudi. Evo danas sam odlučio da snimim FIFA 15, znači upoznavanje moje nove momčadi na njoj. A tu su ovi skoro pa svi iz Reala. Znači sada skupljam samo par eura za Modrića, on će ići na ovu poziciju CM. A tu su gore u napadu James i Benzema. Tu je vezni Isco, tu je onda sredina ovaj Piti i Kroos i tu je ovaj Fuego, neki Javi Fuego, ne znam ko je to. Igra defenzivno, desni bek je Koke, dobar igrač, nema šta još se ovdje slaže s ovim igračem. Ne znam ko je, Anusotegi, ne znam ko je to. Obrna. Šta sam sad rodio? Čim igraš, brate? Što sam ne radio sa svojim igračem? Kontam. Možda je samo se vama izgubio. Sad ćemo naći. Fakat nije. Šta je ovo bilo, ja ne znam. Bože. Ne znam šta je ovo bilo, ljudi, nema veze, šta briga. Imam ja zamljen tu. Tu je ovaj što sam najavio, znači tu i Pepe. Obrana i lijevi bek Fabio Coentrao i golman Guido Casilla. Znači ovo sad skupljam samo za onog Modrića, on je jako dobar igrač, znači on će ići tu, ali fakat ne znam gdje mi igrač nestao, nema veze, ne znam ni ja. Tu će neko još malo doći Modrić i jako sam htio da sklonim toga igrača sa te pozicije, a evo mogu staviti na Lita i još mu povećavati, dobro, hajde, briga me, možda ću ga naći vam u drugom ovom, kako se kaže, ovamo gdje su drugim igrači, to sve, možda se sam izgubio, ne znam, možda sam na njegi Quicksilo, ne znam, vidiš ništa putem video montirao. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj klip, znači očekujte jednu utakmicu sa mojom novom momčadi, samo dok kupim još Modrića i onda da vidimo kako će to sve biti i ljudi.